Asante Phyllis Mbuthia. Mutungatiri Amos leo tumena shilingi 3,000 huo dhaishi tena 53,000. Mutungatiri Amos. Karibu sana Apostle. Na kitu ngomere gitu te maguta maya tondu ni atuika wega na ni atuika gitio kinene. Ndogama tu nigo tutie Apostle. Hallelujah. Na no wega turingero hiru wega no Apostle. Asante sana. Hallelujah. Bwana. Thank you so much. Besa, siamo sapoti. Non può stare. Dai, quando tu credi che comando, tu credi che è un attore con i tatuaggi. E poi oleh karena itu mana Apostle dari Tuhan 0700 33 1166. Nada aku ina tak kweli. Hezeh Ndung'U. Bishop Kiri. Anakora ndimi ndu bakora. Nigeni yako kera kiti mirongo hii. Kuna Bishop Kiri. Kile kete yokenene. Ashia. Kete yokenene. Na Bishop Utore. Amen. Na mwezi 17 December ndio paketi yako. Mwezi 17 ile. Bwana komekea. Wako kanida ini. Tohoka. Mugo kenyo de kinya chairman. Muke mukejoria. Na still anniversary ya kanida wako. Kuria Ndung'u. Mwezi 17 mwezi utorete wa Ndeba. Niko kuna ikokone ni namuno ya ukogwera. Leo ukogwera na Bishop birthday yake kule kanida ino wa Ndung'u. Ule utogoragio ni Bishop Kiri. No horosho ni wako ibone na muno tugeti tugakenerere kugu etugo yi na ndiko kwa kwena kinya anniversary ya gukungwira ndiko kwa kugima kubatu ya Ndung'u miaka iri kuma twatonya Ndung'u mutikore horosho karo ikera ye atakamujia kwa kana alaika mungu anika ne mugoka ndio nguo ndio Tumio wetu Tabitha nejwe ndo yedirikana. You've been a good friend of mine umoja. Na mutumia uyu ni wendete igegwa yakwa yari ya mwire uyu githie katoroni guthaitha Ngai tondu yari kindu. So she used to admire Dangari ndekiraga. Kimuria tu no ngwenderie nyone fair thie ngahoe. Na ndacokire na thutha ajire ni tuigire gwakwa. Ndagurite igana ria 50 ndamwendeire 50 pound Dangari iyo ngithie kuhoya Ngai ndamira na mbeca cia Dangari no ndacokire katoroni na Mercedes Benz mutumia ni arikiara ya kunorithia mutumia ni mwega. Asante sana So much yale aji mwezi 17 ugoka nayo umejua gatari uira tutaga. Hai Hezeh Ndung'u leke kwele mundu wetwo Bishop ni akonekera shilingi 10,000 Apostle na mwene tuko tofauti kazi ni yako aliyokula mshukuru wa Amerika 10,000 almost the Apostle for 20. Asante aya mwaka buga akidali ado wothe na matokete haha akidegera yego kulino ni ando ikimono ndona matego kite haha mutikone kanya ga kwehera ali matego kite kwehera Hezeh Ndung'u ukai Susan Sam ukai Susan ukai atu kamera ile ukai kamera ile doke tutalaki gongona mbona ile ndio kwa kanya kwa hiyo Susan Sam wala kamera ile eka kwa Susan Sam katika Igongoana mwezi 10 mwezi 3 wadi ndio badisati
na tugakorwo haria Bruce please tukirugama na igongona riake na ndio wega tumani support thie na M-Pesa namba ini aria mategukite please mutioke no nginya hoka 0700 33 11 66